Tēnā koutou anō e te whānau, ngā pia o te wana ngā patua te taniwha. Ko te mea tuatahi, aroha mai mo te tomuri o tēnei kiriata, hoi anō kei konei ahau. Ko te uero tuarua tēnei, korokoro tui, te kaupapa o tēnei kiriata, he waiata Māori. Hutia te rito o te harakeke, kei hea te komako e ko. Ki mai ki ahau, he aha te mea nui o te ao. Mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ko Asha ahau, e mihi ana ahau ki a koutou katoa. He wā ahua rereke, ahua ua tēnei I tēnei wā. Nā reira, e mihi ana ahau ki ngā tangata katoa o te ao hoki. Ko taku waiata Māori, ko māku e mihi atu. Ko Robert Ratana te kaitito o tēnei waiata. Anei te waiata. Māku e mihi atu, kia koutou te iwi Māori. Nō reira, tēnei te mihi, kia koutou, kia orara. Ka tangi te manu, ti ori ori. Ka tangi te ngako tangata. Nō reira, tēnei te mihi, kia koutou, kia orara, kia koutou, kia orara. He whakatauki, aroha mai, aroha atu. Love received, love returned. He whakatauki e pāna ki te taututu, the reciprocity. Ki te hoatu koe I ngā mea pai, ka whiwhi koe I ngā mea pai hoki. If you give away good things, you get good things in return. He kupu whakamutunga, kia kaha e hoa mā, especially in those strange times at the moment. There's a bit of mai happening, a bit of anxiety, nervousness, uncertainty. Make sure you take care of yourselves and those around you. Nā reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa, Māori ora.